Wai hoki nā te umanga mate pukupuku o Aotearoa I whai kaha ai I ora anō ai tētahi pouwaru kātahi nei ka tanu I tōna ipo ki te kōpū o te whenua. A kāti titoa e ia tētahi waiata hei whakamānawa I te iwi nāna nā rāua tonu I hāpai. E te ariki, e te He waiata hei whakamauru ake I te mamae. Marama e toru noai honei. No te wā I pā mai te kōrero ki a mātou ana e hoki ki te kāinga te taho tōhoa kaere roa ka wehe atu I tēnei au kiko. E kōrero ana a mōrehu Nikora mo tōna hoaranga tira a Yvonne, kātahi anō ka riro I te mate pukupuku, I roto I enei marama ua nei ka hori. I tōna matenga, ko ia pē te tangihanga whakamutunga nunui nei roto I a tūranga I mua I te au katinga I te kuhutanga mai o te mate karauna nei. Ikitia te hunga, e mawiri ana. He oi anō, hei tā Nikora, I ora nui tōna whānau I te kāhui mate pukupuku. Nō reira mai te whakaaro kia titoa tana waiata e te ariki, hei mihi kia rātou. He māma noi ho te takamai o nā kupu, hara mai te rangi, hei ko tuitui ki aua kupu, no te nākau tonu, ki taku hoa, o tira ki te hunga, nā rātou mātou I tiaki. Me ngā tohu hiki wairua o te tangata nei. Ko nā taumahatanga o te wā, me tuwhara nā tatau o te nākau. He tohu aroha nā te pouwaru ki te kāhui nei.